bwo gukora matemwa manene a KCSE nigo bono obosemia bwarurwe elio gwetanga ne chimbwa cyo gusamba chiskuru aya magega yebikorwa bya bwangoiga abwase chinyomba cyo boraro cyaborokigwa cyarorokanire gusambwa anene kigima asensemo yebunge yabo basi Mugavana Simbarati nigaikirana ase skuru yabo itangare friends iliokurwa obokonye gochia ase aborkiwa bali bintu byabo byayete chinga kenyomba yoboraro yabeteke gotongigwa bwangoiga Mulikito Wycliffe Orenge nabakawikirana sinsemecho nabayigo gotwariganelia ayakobwatia Magiga ichi skuru korrakana konya gusambwa anana kigima asensemo yebunge yababasi bono nigo aborokiwa bairo basemia no nyene chikake chigabagandrete kwebekange eliko kora matemwa manena KCSE yo mwaka oyo abwase basabiri betange no gusamba chiskuru chiabo. Nataka niseme poleni. Shule ya Kianguli wanafunzi wengi walichomeka wakafa. Wale waliochoma shule ile serikali ilikamata wao wakashtakiwa, na waliposhtakiwa mahakama ikaamuliwa kwamba wote wanyongwe, hata yule ambaye alichoma pale, kwa sababu nasikia kuna vijana wawili ambao walikuwa wamefukuzwa shule walionekana hapa mchana. Tunaambia vyombo vya madola, ambavyo ni DCI, lazima vishughulike waone kama wao ndio walihusika ama kuna mtu mwingine. Kwana iyo Mugavana Simbarati ase skuru yabo itangare friends ekeraje tarara eri kuri obokonyi asa barokigwa bali bagiretwe bintu byabo magega yenyomba yo buraro gotongigwa nigarati abasabira abantu bonse kaba maiso nagoswera onde bwensi obwata chitabi cyo gosamba je skuru abana baba affected everybody 134 ndiko na rate matters 134 Sanduke 134 bed sheet wewe the Jones 134 wewe kuja pia mzee Kamito hapa mwalimu aniletee ripoti huyu tukamate yeye kwa sababu kuna mtu aliharibu kamera zile zilikuwa pale. Niko boiga bamanya bayiboli nabarokiwa bonsi buna basa libono teriwe chikurwe ne county ekiagera nigo ya jeneti we ne serikali nene eliatigale asaba bunge boka. Hii ni kazi ya national government. Hii ni kazi ya mjumbe. Mjumbe najua yuko safarini, and I'm happy kwamba alikuja ama alitumana. Ninajua kwamba atapanga vile ile under emergency kit ambao wako nayo. Raundi hii hatutapeana kwa sababu national government imesema governors are not supposed to give bursaries. Itakuwa mambo ya wabunge. Nigo asingorera muna goika kore mirimo ne serikali anene nsiyo burayi bwayo musike William Samuel Ruto eliyaleta magenderero ase county ya Kisii. Mr. President, na tukuru tore ushuru. Tore. Kusalameri. 2027 ngari. Nonyene kerosia tachigendrete kubwatanse nabantu bagandrete kuyarigania asobo chorbu mwaka bachirwe na 2025 nigobona basaye bonse basabirwe elinde besokia sobonge belikie buna bakichikura. Na mtu yeyote ambaye hajashika kura ashike kura. Inua bantu babitunga gazi. Ekura hii raundi no basiga. Torejeste tuike 1120. Ono niga abantu bonse basabira ko bamaiso eleko manyana ko baswera abantu bande bonse abo baratoke bagotongia chinyoba cyo buraro cyaborokigwa eleko bachinga gichingia cyo gosoma anigo yatigera sonde bwensi obwate ebirengera byo gosamba chiskuru gotigale malioka ingo reporter ya Ensoko TV kurwa ase skuru yabo itangare friends ensemo yebunge yabo basi e county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge.